Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Via kigima mwanchi umurigeria wigetasini giensoko no gasemeria kwane ngano gendete kwegokia ase eruse yiga nabo igo chinga kichiga chiesuguku nabo igo omutimuko asemeyega yo kwarigania omwaka omoya no gasemeria kwane nga kwabeire gokwegokeria emeroberio a oimigetasini giensoko nigo yaragire ense yemo yabono mugoroba asene robeire boikiranu kwene kemnango koletranda mangana magia una basaki baito babere bako yasangereria korwa chingongo chionsi inye chensi omwanchi omurigeria ikaransa oikerinde ngomanya senchera iyo boikiranu inyora ayonsi naboko yabwatia gwetera sensemeri emitandao asensemo ya Facebook nabo igo YouTube gwetera Ensoko TV Iriteriane Kerubo Frida na batoko bwetera na soko ene kebuna chibicha neriogi lyagwikira sore asenchira ya benenere Brian Chaka bakobwatanere Felistas Kabendi chinga kitoro cy'omwanchi umurigeria basokano yechipara genda takwene kigwa ase chinsemo nene ase abarundia babere bakopoli wakoba maiso chinga kichemeyegeiga Yesu gukum nabaiga se chinsemo chinde nigababwatani bebyombe bagenda tagwesokia ase okoenekia ngosanga bale nabali batabwati asenga kiyega Yesu gukwa sinsemende nigo murai wense Dr. William Ruto kubwatirana nabaraibande baba goikerana ase county ya Narok na gusanga nabegenwa bensemeyo ase aboliri egati y'abana siasa otatiga weswanania na siasa asambangana arengete chisemi nyero mwanchi murigereria ase ntunde ntangane kegima nigabaro aborokigwa barabe bago chigosoa asensemeri ya senior secondary mega yogo chakigwa kumoroberio OCBE mwanchi murigereria ayongati yali nkwariganete asomogorobo rero toskatonyegera ngwira nanda se egekekekere bosio elinde ngomanya mange senchera yobwagare. Karibu sana mwanchi umurigereria tosanga subwamo gochaka bono iga goika omwerio kwechaka amaya yebire bigani gotoko yachaka kurwa sorgongo rwagusi asengo kumenyibuna amateyemo kurwa ase kinyorokia bomesichi eyo gotoka nyabisia ase wodi ya Masige West nsemo yebunge yabo basi county ya Kisii nigo yabereke wesoke bene nabo igo kubolie musubati oyomo oyo ore omukungu kabere onyagosira Peter ongeni oyo oba oseyo kabere omogendia bwechigari cy'omuchanga ime yomochi omugonga kobwataka guseko babwatokera ase okoeneke buna nyagosira ngoeni gwale aya mega yomusubati oyo kogenda ase ekegambero naboigo goteneniga okwenigwa kwaye Peter bona nigo amateye yabereke wesoke bene naboigo kuru kubolia gocha ase omusubati oyo kweneke buna ngorusiale ekina ase ekegambero nakoba chinga kichinyororo elinde komoenia nyagosira Peter mulikito weekly forenge na ikirana stinsemecho naboigo gotwariganeria orobotiro kobwatia amateyemo yumungina turuvosa kurwa ase kenyoro Kenya bisia kikogotoka ase wadi ya Masige West nsemo yebunge yababasie county ya Kisii nigo yasokire na gusaba botorero bobo iri bamwenu mwamatobo Peter ongeni uyo kabiro mogende bwechigari jemechanga ime yo muchimogonga urende agasire bogima bwaje magiga yo kurwara ase gekegetambe umwana oyo rarete iga Peter no mwana buyanti yane so is my cousin
yetalienga kiaro narengereti mama turubosa kuna kunyuganyugwa chengo teba mwana oyone batige bina musubati oyo ngotusumbuare omwana oyona chichatinde kurengana na Trufosa Nyanchama oyorenganya gusira niga kwerera buna nyagusira Peter niga koriro mutinyo mugima kurwa chiro bugima bwaye asengencho omongino yomoke atenene cyo kubanika kwa yasengencho kurwanira ndemero neki musubati oyo abegete asekigambero cyo gotenenia ogotinde kwaye omwana ona buna asirete Peter mikwarongani na atumikire enibo igarengo montereba abana bana baika korwa mu kibono family members yaenda bakanyora mbayigoreiri obekire caution osokanire onde gwesta morora inche final inche na morenda nyagitari nande inche ndanje umuntu amorore omwana oyo kobeke kine kasini yane omoeli nka akoretu nkana agota komenya igoteri buya kunyuganyuwa umuchioyo umuchi agitakanyora ole buya ekiagara sata getogusuki oyo mwabakurwa ere tabwati amanyinga mwanya bantu nigo mongena Trufosa atebure buna goteranigwa goko motinde kamumuroye asegeke bono nigo kwa morentera mayenda manene na ogochande kenyoro abo ase arere buna omusubati yo niga kwanirwe na gwancherana nyagosira tinde kwe ase chintunda ibere kolendo ika onchoka togaikaransa bune family ya mwaswanya togateba nero musubati oyo mobegete mocherino wale ntwale gokora gentata iyo agacha agaitaba omwana ona Peter atugututa arenti tariki 18 atugututariki 19 bono naende igatenena na ntoma tiegendo kiatenene tagacha akabeke cushion nganto mobero toigocha ntorigotinde ko omwana ona Peter ekyogo ichania nkeribuna omusubati uyu ni gatebekanete komokorenya gusira enyangi kare aseketane Kenya gitari onyo mutomete asengencho borire bwaye akamutika buna iboretu iria mutigeta akamuira akagenda agachikomokori enyangi yanje tinye manyeti bwa akarona abagore tuna cyo moibori ayet Damaris na Peter mwakorire enyangi totamanyeti bwanje oyo unisio mukungu okwarangire timotangani mwatera nobore mugwe sokoro bagakana yaya agekora senses yo mwana ona konya yakule ono abamate benke yo niga bako musaba musubati yo abanjere ko mutinde ko mwanchobo elinde bakolemero belyo yamatanga yoko mwenya twale ko sabanga buna family ali wancha atiga tokora masisi yaito buya to ni umwana omuntu juma buya buna to abangire ekiagara eyene ntunda ya kabene na anda goteneni ngo tamara ko cyase serikali lakini serikali inande ikuira no ko cyase community ekiagara amangana ya malimo na amangana akugambwe ne community kurunka ikona bere buyaro syubu amate obuya na abantu banka ekiagara at end of the day onyere tararu asenseye nero togoja komenya komoga bono nigo yatigere ase musubati uyo koigwekerero genke yiga na kubanchira bamutindeke omwanchobo ingoripoteria Ensoko TV korwanya bisia ensemo yabunge babasi county ya Kisii Riteriane Wycliffe Orenge Ogosemere gwaituna ya mateyo ni chikonyora obwene bwabo nabo igogwanchirwa koenia omwana obo gotigana nayo mwanchi murielia na gusika bosio chingaki emiga yesuguku egendete koene kigwa chigari bere nigo chiaba chigotumana litko liarero chinsa 12 chia mambia asensemeli ya Nyakome ime yogango manga county ya Nyamira asebale nene ya Kisii Nyamira nigo chigari echo eyemo yabo lichagachaga nabo igo eka enke chaba chigotenenia orogendo rwabo magega iyo kwenekia omubasukano obwipara kulinde abanyanyimbo bapara nigo baikirana ase chinsemecho nabo igo kwenekia egekorekyo nigo abantereba babire bakuboligwa koba maiso chingaki chemeyegeye yesuguku unagutumanya umurikeito Vincent Monda egari yuri chagachaga ria fuso nigo yari korwo mucho na kuru kaimugete chisimiti cyo kwagacha echo yari koiro mucho bosongo gosegetembe ekaraika igabo na ria umirana no mubasukano oyo omogendia bwegari yonene Mr Mukamba nigasangire n'Ensoko TV egari enga yari mutu yaje side yane yari gotira egara yaje side yane na rango nyitu mande don collusion na de makokonya abo yari ngene gari
abakoragana batindite baadaye karo baikanse batuka batindite egari ibone karo ya narango nyakande don collusion natema kobachi egari yane gocha muino iringo chikonyorosa kwetera imbagithia ritwa tuumana na egari yane ya yumba ya yarara guchie saidi ya muino nandi rende yogo omagendi abwigari yenene nigagoteba nari customer yaye mutwe korende tibanyoreti ngoma chinde chonsi barenge babere nche no mone customer utumera kuri twa tumene sikerachi kagwan turakini kenga kesenge njore sibite nabo atene gati korengana n'abamenyi kuri nsemeyo nigo baigweriogi na kugoika banyora chigari echo chietorete chikenya nchengoro kwa bednego ndie kimagoma aiganya bioto etangi egetirimbogo ubo katikati bwanya ikuro na nyabioto yarenge mambi naraire changange saa 12 yarenge mambi na igunga prr naji koboka nanyona ajali yabaire abasikari bapara kuri station y'abanyanyimbo ya Nyamira nigo baikase nsemeyo na kolika chiripoti chabo abo ase chigari echo chiakururwa na goikigwa sa magoko y'abanyanyimbo imeyo muchio Nyamira. Kwikachinga kichwa yuagendrete konyora bali barenga segari yenke yare gutira tibaramanyikana ase baberete nonye bimonyo byare goteba buna nigo bache kurigo borwali asensemo yechinyagitari cheiga bono omogendi oyu nigaruro gochika gochasa abagendi abande bagendi chigari ngora ekero barase para iligo kyani mebasukano ekero bono emeyega yo gokora umwaka ebwatetense ngo badeba ndi chigari ngora nabono nyendi nari ngenesi bitianene angamangana abana makongo ngakie yemeyega jengote yabandira baminto bagenda ngora chiachari chiabujire obogima bwe para naende nabo bogocha bwaba obokongu anene mono ekere nambende etari kubwatia marago ye para buna bwenerete onyage konyarekana tigatorendane elitokoro mwaka buya. Vincent Monda, Ensoko TV. Musacho yomo we miaka ya igatwa nigo asiria obugima bwaye ase omubasokano obwe para oyo obagokoenekigwa emagoroba ya lero nigo omubasokano yo oenekigwa ase semogoseni gabaga kubwatera nigo ase omubasokano obwe para ase pare nene ya Kisii keroka nigo yatabekana buna egari ye basi ye company ya Kisii Classic eyare korwa ase nsemo ya Nairobi gochia Kihanja nigo yasiria oboroso gochakira chinsemo chia Keumbu nase yatuma egari enke ekero yaika ase nsemo emanyekanite buna etundubali nase yagenderera gwonchuka ekona ensemo ya Lianyachae kolinde yasiria oboroso nabigo gotuma ematatu Nissan goika ematatu yokogwa na goita omusacha oyo ase yatigera abantu bonsi balenge ase ematatu yo chingoma chintindi nasomo kyobwango korwa ase serikali ye county ya Kisii eyabake gotuma obokonyi bya ambulance na ase omubasokano yo bagokoenikigwa ase bali bonsi batigerwa chingoma bamenyekiwa goika ase nyagitari enene ya Kisii ile kogenda konyora obogweni abanyanyimbo bapara kurwa Kisii mbanyara goika sensemeyo na kurusia chigari ekyo kurwa ase ensemeyo. Weka kuchia maka ya mndre. Weka kuchima bwake. Na kukwanera. Weka kuchima bwake ngani. Haya.
mchesa madita ngoro kwa joni gakonga ochi amomenyo nyosia igonya chage tikenya chage goro mugasore twarbe gente gakousana sigali kurukwe basi ya classic tumere jigali bere chinisani ya Lion ne private car yo manyane epare twarire butambe ngatubekere jipampu kurukwe umbu paka kegati mtume dimoto ga tote bya tubekere jipampu eji nduto moito go jigo turaje go tubekere where the Minister for Education for roads atokonyere pare kiara mtoko nyara goluzi abantu kali tuko bantu batano muntu yomo bantu babiri sio magari sio pikipiki lakini imefanya ajali mbaya sana kindly Minister for public work roads and public works asali aigwekero yeito atubegere pare chipam kurke umbu paka kegati nyako nyarekana so that itokonya abantu betu baherere chiparansa hapo sasa naona ara abantu bigire gari mbagwetu ba polisi na arabo sana bana bakemuntu agukure kogende saba yujisobo bono kwirire njera buri mumede saka kurete bana banye kama saka kurete and just asinge je sababu nke sana careless driving over speeding tiga serikali arali muneko tokonya sechi asepale na traffic and NTSA na barabu go baraira segasi yawe ngo wacha waamuke wasaidie watu wa Mungu kwa barabara. Hello? Gotigana na iyo na gusikabusyo ekero eke kyoguchingira emiga Yesu guku neyo kwarigania omwaka omuya nige kiombe kemo kige Kristo ekyo kegokonya abana bamenyete ase emechi kemanyikanete buna Kingdom Child Organization kebere kegwesokia na kubolia abantu abomoyo bugwancha naboigo eserikali ye county ya Kisii kubakonya korosia enka y'abana abo baonchirire chimbwa barabe elinde tibairanira obugima bwabo obukoro okwana ekero ky'omurobelyo bukobasegeta abana abo ase kanisa ya Kisii Town PAG oyo mobo babwatani be kyombekyo nigo ayanekire buna abange babana abo nigo bagwetera amakomo amange ekero barure chiskuru naboigo ebituo gose bitaseni byo gonchereria chimbwa asekeria tibabwati ase bakoroka enka na igo kogendera no busalia na gutumikwa ebinyogo byogotindia nigo bono baruro kubolia gocha ase serikali ye county ya Kisii elinda ko eneke buna nkobagachira bare ase barabe bakomenya buna gutumanya umurikito Pethuel Machene Chinga kichi chugo chingire mega Yesu guku no kuyarigane mwako muyani ge kyombekemo gige Kristo ekyukego konya abana bamenyeta semichigo se chichokora Yesu kirina kuburia abantu bomoyo bugwancha na wige serikali ye county ya Kisii kubakonya korosi nka abana bo baonchorire mbwa barabe rinde tibayirira buguma bwabo ubukoro ebe mamubiro bakonyorete kero adegaliro cyagitani ukwana ekero kyomuroberi bo kubasigeta abana bo asekanisa ya Kisii PH oyambo botani bekyombekyo kemanyaganitse buna Kingdom Child Organization nigene kirebe nabange babana abo nigo bagwetera makongwa ao ekero bare chiskuru nabo igo bitubyo gonchira chimbwa asikirete babo atase bakoroka enka nigo kugandira no bosadia no gutumika ebinyugo byo gotindia wanaenda shule like seriously wengi wanaenda shule lakini wakifunga shule wanaenda wapi wakifunga shule yes a lot of them are outside there hatujakuwa na wao lakini they tell me madam nyinyi mnasaidia lakini si mtusaidie mahali pa kukaa tu at least niende shule nikirudi kukaa hapa when these kids don't have a premise let me say I take them through mentorship yes then they go outside there do you know these kids will go back to drugs do you know these kids will go back to stealing do you know these kids they'll always get themselves in different situations outside there kurengana no murande bwe kanisa yo Francis Osero nigane kiri mu rubero yo ogokorekana kero mwaka geso chago we kyombekyo mwaka we 2012 no kubakonya abana abo enchira yo komenyo kuya asaba na wetana chimisano bakonyora amagiro nendagera namba ya watoto ambao tunawashughulikia ni zaidi ya watoto 500 hao ndio tunawashughulikia lakini baadhi ya wale ambao tunawashughulikia
ni wachache ambao wanaenda shule. Remember, this is a program that also as a church we are doing it, and also we depend on support kutoka nje. Kuna wafadhili ambao wamehusika, wengine wanatuma pesa yao kidogo, hiyo ndio tunaweka pamoja, washirika wanajitoa vitu kidogo kidogo, sometimes hazitoshi. So we are happy. The number is ni kidogo kwa sababu ya resources, but we are really trying, and as God makes a way, we will do more. Niko wigo yombo botinubekyo abori mugabana bwe county ya Kisii Mosque Simba Rati kubakonya korosi nkaba nabali abali chiskuru bakobera ekero basikire bale rusa. We urge the county government, if they are able to. Right now we have got students who go to school, boarding school. When they come home, you know, they still go back the street until the reopening of school so that they can join back again to school. If the county government of Kisii, our governor, Simba Rati, could hear this, please make an arrangement, give us a house where you can host these students who are studying and who are in school. Obed Chweya noyo muwabalia bakabira somo cy'ubusungu bunechokora uyo rero ningiye kugira abana banke benyora kumenye mechie. Wengi wanyoko hapa hivi ni orphans ama single mother childrens, because orphans wakati wazazi wamekufa mnaachwa hapo, mnaachwa maybe na maanko na mashosho. Nobody is ready to take care of you, nobody is ready to take you to school, nobody is ready even to cater even for your basic need like a meal. So unapata amaona tu acha nitoke hapa hivi niende town, maybe nianze kubeba mzigo ama nianze kufanya 1 2 3 things ili nione ka maisha yangu itazidi kusonga. Naingia kwa madawa za kulevya hivyo, na hivyo ndio maisha inaisha. So until you land yourself in the right hands, upate kama kina pastor wanakomenta wanakuambia wacha gulu kunywa maziwa. Okobori wanokomo gotia serikali ya county ya Kisii n'abantu bo mu bugwancha kwarosiria saba nabo bakobera irigonchuria embwa kiagera nabo baraiba ankyo. I'm just requesting maybe the government, the county government, please help us with a place where we can always have these kids so that at least they can be reformed, at least somebody can always be with them, they be nurtured, you know, so that any future generation, awani viongozi wa kesho. Kuripoteria Ensoko TV kromo cy'ubusungu Chempethuel Machin. Goskabusio asoro batronde omokonyi umumanyakirogo w'ekyama gya Wiper Patriotic Front oyunendo rumu wakili Mosque Swanya Ogeto osabire wizara y'ekisemi kwa borokiwa bayaliganetie goswa chiskuru kya senior secondary amabaga ase chiskuru bachorete elio kogendereria chisemi kyabo inse yomoria omuya OCBE engwana ya Swanya nigo yachirekere wizara y'ekisemi yaruribaga lyo gokora omoiroro ochia ase aborokiwa abo maiga yo konyora amarube akoba amabaga ase chiskuru The Ministry of Education should also pair with the students' selections. Abana abange chiskuru ba cholete do babwat the correct marks for their combination, for example, STEM mbairi skuru chio ba cholete wairi skuru chingao igo ewinde ye ministry ya ruete irinde abanafunzi bapiki chiskuru bategete tiga a ministry prioritize the schools, the other schools they had selected and they have not been taken there, so that were considered to be taken there first before the alternative, and that alternative equally should be what they selected. Otherwise, the way abana bacholiwe correct confusion as abana na nawaiboli. Biamo.
Koskabasio Morai Wense Dr. William Ruto nigaikirana asense mo yarutian county ya Narok ere basanga na begenwa bensemeyo asogo chengera emyaka 20 yobokoreri bwa National Council Church okwana nigaine kebuna maega yokorentwa ko muroberio omuyawe chiseme nigo asentunde ntangani kigima aborokiwa gwetania emilioni ya monukta eyamo barachie kwenyorera amabaga nigaine kebuna omuroberio yo nigo oraikirane omutienyi omutangani bw'omwaka ogocha. The first cohort of our young men and women going to senior school is going to happen in January. It is a most consequential transition in Kenya because it is part of the transition of our education reform process that now is going to give us a new way of our students progressing with their education. So a most consequential exercise is underway in Kenya. 1.1 million children in Kenya will be transitioning from junior school to senior school in January. I want to assure parents across the Republic of Kenya and all other stakeholders that we have made adequate arrangements. Every child, the 1.13 million children in Kenya, each of them has a place to go to in senior school. Hakuna mtoto hata moja atakosa nafasi ya kwenda katika shule ya senior school ama secondary school ikifika Januari. Chinga kechio boigo ni goruto agikeria banasiasa abagendete korenta ogoturubania ase chiseme nigaene kebuna nigabwatukire chibilioni 44 ekyo chireike maiga yechiskuru koigorwa boigo nigaene kebuna eserekari nigo yaenekire okorikwa kwa borokia baisaine obwagachi bwebirasi bwakorekanire na boigo aborokiwa mbenyorere amabaga weikerano. I want to tell those people who are introducing small politics and unnecessary propaganda into the education of our children, I am telling them to keep off our children. Watu ambao wako na siasa fitina ndogo ndogo, madalali wa siasa ya bure, wanataka kuingiza watoto wetu kwa mambo ya siasa ambayo haina maana. Mimi nataka niwaeleze watafute mahali ingine ya kupeleka siasa. Wawachane na watoto ya Kenya. Watoto wa Kenya wote 1,130,000 wote watapata nafasi ya kwenda katika shule ya senior school Januari. Tumetoa pesa kama serikali bilioni 44. Pesa hiyo itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Na hakuna pesa imepunguzwa ya kusomesha watoto wetu. Hawa watu wanaongea hapa, nimesikia wanajaribu kuongea. Wapeleke siasa mbali. Sijui kama tunaelewana. Wawachane na watoto ya Kenya. Watoto wa Kenya ni watoto wetu and tumefanya reform ya kutosha. Tumeajiri waalimu, kufikia Januari itakuwa waalimu 100,000. Tumejenga madarasa 23,000. Tutakamilisha mahabara ama laboratories 1,600 kufikia mwezi wa 3 mwaka huu. Na vile vile tumehakikisha ya kwamba ile capitation ambayo serikali tunatoa 22,000 kwa kila mwanafunzi. Tayari serikali tumetoa 44 billion shillings this week to make sure that the transition in January is going to be smooth. There will be resources in our schools. Pesa itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Pesa ya kuwasomesha.
Abarai abo baikirana ase omusangerekano oyo ngamo n'omunyakirogo bw'ekiama gya ODM Gladys Wanga okwana nigagokera nyagosira Raila Odinga ase okubasoya ase serikali yobomo gose broad-based. Omuseneta bwe county ya Narok Ledama nigaboria bamenye be county eyo Osira Ruto bosi bobochori. Na sisi kama chama cha ODM tumekuwa na mkataba kiongozi wetu ambaye aliaga Bwana Raila Amolo Odinga wamekuwa na mkataba na rais wetu katika ile broad based government. Na tumekubaliana pale ndani ya kwamba kitu kimoja ambayo ni kubwa sana pale inaitwa inclusivity. Kushirikisha kila pande ya Kenya ikuwe katika ndani ya maendeleo ambayo inaendelea mbele. Sisi kama tunatoka ile pande ya Nyanza wa Masai, Mount Kenya, kila mahali, coast, kila mahali ijumuishwe ndani. Na hakuna pande ya Kenya iwachwe nyuma. Sisi tuko pamoja katika hiyo safari. Tukiongozwa na rais wetu. Wamasai ni wale ambaye ukiwakaribia pia hawa wanakupenda, na ndio mimi nataka kueleza ya kwamba kuanzia leo mahali wao huko wewe ujue ya kwamba kura zote za Masai ni za William Samoei Arap Ruto. Ashikagira Kaleisho ili binanga mijo mkubali hiyo yote nimesema. Si yote mmekubaliana na mimi ya kwamba kura zote ni za nani? Ukiona Ledama ndiye anasimama hapa na anataja jina ya William Ruto, ujue kweli Mungu wako. Unasikia? Mjue Mungu anashika watu na amenishika na mimi nimeona mbele. Ama namna gani? Raila alituacha hapa na hapa ndio si tuko. Mwancho murigereria korwa soroboti oroni otoko enyora libagali ogosoa asomo timokomo keigo tosiomie ase chituka toska tonyegera ngwira ntarasege keke kerebosiri nde tobeto gosanga amange. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaitu yobonchuria 0788666662.
Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Kegima omwanchi omulire na ndengo kwaligania ase ntunda ya kabere chinga kitogenda gusanga ime ya maya y'Ensoko TV. Osikabosio asoro botronde nigo omobunge korwa sensemeri ya Narok Aramati agokera amagendero moraibense Ruto alentire ase orogongo rwa Narok nigo amwiranĩria mbia mono aso kwagachwa gwechibara na kwenekia nero moraibense omotang'ani kwiranĩria egesaku kia Bamasai ebinto na kuimukireria uchumi ya Kenya igoro. Kwa ukweli unapenda Narok kama kaunti yako na we ni mwenyeji wa Narok. Na Mheshimiwa Rais, wakati serikali hii umeunda, umetukumbuka kwa kila constituency ambazo ziko hapa. Barabara ya Nengetia kwenda Rupusumoru ndio hiyo. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Mheshimiwa, barabara ya Ngong kufika Suswa imemalizika. Tunakushukuru Rais. Mheshimiwa, barabara ya Suswa na Regiangare 39 kilometers imetangazwa pia, ni kama tule ile Nengetia. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Mheshimiwa Rais, barabara ya kutoka kwenda Loita kuanzia pale tuli launch. Mheshimiwa Rais, you have really opened this county. Tangu historia iandikwe Rais, you are the first president ambao umeturudishia Mau imefensiwa. Ile narrative ambayo ilikuwa pale, Mau is fenced at the moment. Mheshimiwa Rais, umerudisha Amboseli kwa Wamasai. You are the first Rais kuwapatia wale watu wako Baringo, Wamasai wale wa Baringo sub-county. I think you are part of us as a president na mtu ambao anatupenda kama Wamasai. Na asante kwa kuunganisha hii nchi. Mheshimiwa Rais, unajua hii nchi ilikuwa fragmented kidogo kwa sababu ya siasa. Na kwa sababu yako uchumi imeinuka, dola ilikuwa mbaya, ugali ilikuwa mbaya, ukaleta fertilizer chini. Sisi wakulima ambao tunalima tunaweza pata fertilizer kwa hapa Narok, na Rais, bei ya chakula imepungua. Kutigana nayo maiga yo munene wa waziri Musalia Mudavadi koboria referendum gokorekana ni gabarai ababeire bagwesoke bene na boigokorwa ebirengeri byabo okwana omukonyi bo muraibikia magia ODM ososi nigo ayanekire buna ase amatuko amaiga babeire bakoboria kurinde engane yo nigo yabere kegotuguterwale bono nigo ayanekire buna nigo babwate omorobirio bokomenta entunda yo Bugambe. Nilisikia wenzetu wa UDA huko Mbale wakisema kwamba wanataka referendum. Ati kwa sababu sijui boundary review imechelewa, sijui wanataka ward mingi. Lakini I read a sinister motive in that proposal. Kwa sababu sisi ODM tumekuwa tukipigana tukisema tunataka mambo ya boundary review ifanyike. Hata wakati tulikuwa kwa maandamano tulikuwa tunasema hivyo, na hawa wanatukataza. Tunawaambia tunataka IBC kuja mapema, wakachelewesha IBC, wakasponsor cases, wakaenda kotini kusimamishwa kwa IBC. Sasa wanangoja kama tumebaki na mwaka moja na nusu, ati wanasema kabla tujaenda uchaguzi tulete referendum. We already know what you are up to. Hawa watu wanataka kusongeza miaka term of office from 5 years to 7 years ya MCA, ya mjumbe, ya senator, ya governor, ya president. Wananchi mko tayari kutuongeza muda? Kutigana nayo mega yo konyora omubasokano bwepara na boigo gosiria obugima bwaye
Oyo kabeire omobunge Cyrus Jirongo nigo omubero yelitkoria rero bagokorosigwa ase enkendo nigo ababwatani baba bagwikirana ase enkayaye sensemo ya Kitale ime county ya Trans Nzoia elioko yoligereria omubero ya chingaki emerobelio yokomwenia egendete koenekiwa. Omubunge omwala Vincent Musyoka negabereka gwesokia bene nabaigo kuboria abaraikora sensemo ya Ukambani koeneke buna ngobweterana bare ne serikali elinde koeneke buna nkonyora bare amagendero okwana nigo aeneke gose nigo araria bene omusimamoye ase ogotamireria serikali ya Kenya Kwanza ase aboria abaraya bokubweterana kobomo. Comrades, lazima nyinyi mkuwe werevu sana. You must protect your interests. Kuna watu ambao tumesomesha hapa, tumewasaidia na bursaries wakasoma wakamaliza shule. Lakini kwa sababu wamemaliza, hawaoni haja ya nyinyi kusomeshwa. Kuna watu wanasema bursary haina maana. Lakini wale wanasema haina maana tayari wao tumeshawapatia na wakasoma wakamaliza. Sawa, nimesikia kuna viongozi wengine wadogo ambao wanajaribu kufanya mambo zingine za kichakani. Wale ambao hatuwajui, tunataka kuwaambia as comrades, if you are trying to fight the unity of these comrades, you won't prosper. Hautaenda mbali. Na tunasema hivyo. Na hiyo kitu unajaribu tutakumaliza nayo kwa sababu hao wanarika wanapenda unity na watafanya vile vitu za unity. Na yule anajaribu kuleta disunity tunamwambia mene tekeli. Mene tekeli. Na tutakubali walevi wakuje kupiga MP wetu. Walevi tumekataa. Mimi nafanya kazi kwa karibu sana na rais wetu. Na mjue siasa ni siasa. Comrades, nataka muelewe siasa ni siasa na siasa ni interest. So kama mwala mnapata interest zenu ziko mbele kupitia kwa rais na Kawaya, nyinyi mnapaswa kukwamilia hapo. Kwa sababu kuna watu wanatafuta mabarabara bado hawajapata. Lakini wanataka kuvurusha rais. Wao wakiingia pale ile nafasi ambayo mimi nashikilia katika Ukambani leo, hiyo nafasi itashikiliwa na mwingine. Na hizi vitu ambazo mnaona zikiwa rahisi sana, zikiwa so easy, they will go to other places. Kwa hivyo lazima muelewe kwamba what you have now is very special. Very, very special. I am one of the very few members of parliament wenye wakimtaka rais wanamfikia kwa rahisi sana. Na ni lazima tuchunge huo uhusiano. Kwa sababu hata wakati unaona wengine wanatafuta serikali, hakunanga sababu nyingine ndio uweze kutetea watu wako wakuwe mbele. Basi nataka nije hapa na nataka nijue kama nyinyi ni watu wa tuta ama ni watu wa kudanganywa. Hebu nataka kuona Bwekse ndio nijue nyinyi ni watu wa Bwekse. Bwekse. Kumbe Omanyanyimbo yomo nigo asiririe obugima bwae maiga yokonyora chingoma chintindi ase ng'usanano y'endemero ase ensemeri ya Kibiko ime ya Kajiado West Sub-County. Omanyanyimbo oyo ngati y'abanyanyimbo bali babete bagosaganwa n'abasae korwa ase chinseme ekyo rituko ly'esuguku ekero bali korwa obolendi ase abasabeya bali kobeka obolendi ose bali koenekia endemero yaberege koreta omochando ngosonserire koreng'ana n'omo county commander w'enseme eyo ya Kajiado West ningarurege kure getindi gochia ase bali bagendete koreta chisegi ase chinseme ekyo.
Ile shida itakupata usipokuja kujisema ya kwamba ulinunua shamba ya fulani. Lakini nataka kuhakikishia kwamba kama ulinunua shamba na huna document, na ndio watu wanazuia, maana tunajua watu wameuza shamba zaidi ya eka 10 hapa, tafadhali kuja utuone tukusaidie. Kwa sababu hatuwezi nyang'anya watu haki yao. Hakuna mtu ambaye anahamishwa kwa hii shamba. Hiyo ni kitu mnapata. Watu wote watapata haki yao kulingana na vile umeishi, na hakuna mtu anahamishwa. Hiyo ni propaganda ya kutafuta namna. I want just to say they should stop yapping those unethical rhetorics in social media. If they have anything to say, can they put a very good statement in the right way? They are leaders. They are led by a CC. They are led by the senator who is on the fence yesterday. He's pretending to be on both sides. I want to tell him clearly, as trustees, we don't need your help. We are giving land to our members. Mwanjo murigereria kurwa soroboti uru ni oteikira mwiri obo kumurikira mang'ana maya asebire biga kurinde tuskato nyegera genda kubwatia emiroberio megetasene Giensoko tumerane chinsesatu astrabe tugosanga amangeliane Kerubo Frida.